Hej ljudi, pozdrav svima, dobrodošli u novi Photoshop tutorial. Danas ću da vam pokažem kako da vaše fotografije izgledaju profesionalno. Uglavnom da, za to će vam trebati Photoshop, zato se i zove Photoshop tutorial, nemoj srad. Uglavnom, ovdje ja imam jednu fotografiju koju sam napravio neposredno prije snimanja ovog videa, tako da baš spavalo mi se malo. Uglavnom da, ja ću od ove fotografije koja izgleda sasvim bez pokušati napraviti nešto što izgleda malo profesionalnije, to jest da je nastalo nečim malo profesionalnijim, a ne sa selfie kamerom na nekakvom solidnom telefonu, sad nekakvom solidnom prednjom kamericom. Da bismo napravili fotografiju da izgleda donekle barem profesionalno, prvo moramo znati šta razlikuje tu nekakvu profesionalnu fotografiju od te nekakve obične fotografije. Kao prvo DOF, ili ti ga depth of field, ili ti ga dubina polja, ili ti ga blur pozadine, kako vam je najlakše shvatiti. Uglavnom da, kada se fotkate sa prednjom kamericom koja koristi uvijek infinite focus, to jeste autofocus, ali uvijek taj automatski jeste infinite, on podjednako fokusira, na primjer u slučaju ovog portreta, i vas, i pozadinu, i sve. Tako da kada neko napravi fotografiju sa fotoaparatom sa nekim finim objektivom, to ima dosta blura u pozadini i to daje baš nekakav fin efekat, dok sa prednjom kamericom to jednostavno nije moguće. Osim ako imate iPhone, ja mislim 7, da on ima hardverski ugrađen taj fokus, da ima taj mod da fokusira samo vas, sve ostalo blura. Znam da Galaxy S8 valjda ima softverski to urađeno, tako da on od prilike procjeni šta ste vi, šta je pozadina i blura je, ali to dosta puta faili, tako da rijetko ko to i koristi. Ali eto, mi imamo Photoshop i možemo ručno da podesimo taj nekakav fokus. Sad ću vam pokazati kako biste to otprilike trebali da odradite. A druga stvar, bitna stvar koja razlikuje profesionalni fotoaparat od obične selfie kamerice jeste ekspozura. Šta je ekspozura? Pa to vam je nekakvo izloženost osvjetljenju pojedinih dijelova fotografije, ako ste išta skontali. Naprimjer, ovo je nebo i moj telefon je apsolutno ništa uhvatio, nijedan oblak, nema ništa. Ovi ovdje dijelovi su nekako presvjetli, ja sam nekako pretaman i sve to loša ekspozura recimo. Dok, naprimjer, da imam nešto što je dosta skuplje, ok, nešto mi se učinilo, sve bi bilo podjednako osvjetljeno, tako da bi se i nebo vidjelo, ja bi se fino vidio, ali opet imamo Photoshop i možemo to da podesimo. I treća bitna stvar po meni jeste jesu boje zapravo. Jednostavno vaš telefon ne može da procjeni u kakvoj se okolini vi nalazite. Tako na primjer ova fotka je žuta nekako mi crvena. Jednostavno koža je, evo, crvena, daj da vidimo kakva je to boja. Na primjer uzmemo ovo je moja boja kože, roze, a nije roze. Tako da boje jednostavno nisu precizne. Tako da imamo Photoshop i to ćemo moći naravno popraviti. Znači 3 nekakva koraka. Pa ajde da krenemo sa prvim korakom, to jest depth of field. Kako napraviti taj depth of field? Prvo morate imati nekakav osjećaj za dubinu u fotografiji. Ja ću prvo duplirati ovaj layer sa Ctrl plus J i da, cilj jeste da izdvojimo sve ove dijelove na poseban layer, tako ćemo moći pojedinačno blurati sve. Prva stvar koju želim da izdvojim jesam ja, zatim nešto malo dalje iza mene jesu ovi čempresi, zatim još dalje u voćnjaku jeste ovo nekakvo drveće i u samoj pozadini jeste ovaj nekakav napušten restoran i ovo ovdje brdo, jezero i ovo nebo. Znači otprilike podijelit ćemo ovu sliku na 4 dijela, vi sami procijenite koliko dijelova vi imate na osnovu te nekakve daljine. Tako da ja, ovo ovdje, voćnjak i sama pozadina, znači 4 dijela i to ću sad sve da odradim, tako da ćemo ubrzati taj malo dio, ukazat ću vam par fazona. Za selekciju možete koristiti ovaj Polygonal Lasso tool, možete koristiti ručno, mada ne preporučujem. Možete ovo koristiti, ali nije baš najbolja stvar, tako da najbolje ručno da odradite sa Polygonal Lasso tool. Imate i pen tool gdje bih evo ga, ali on je za malo profesionalnije ljude.
Ja sam pokušavao sa tim, može se napraviti fino, ali duže traje, lakše s ovim Polygon OLS toolom, tako da eto, možemo krenuti praviti selekciju. Ja to neću ići baš nešto mnogo detaljno, jer ovo je samo tutorial, želim da vam pokažem šta vi trebate odraditi da biste napravili tu nekakvu profesionalnu fotografiju, tako da ću ovo sad da ubrzam. Hajde, dobro, ja sam napravio tu nekakvu solidnu selekciju, može to naravno bolje, ali da ja ostavim jedno pola sata, to sve fino selektujemo. Jedan veliki problem kod selektovanja jeste kosa. Jednostavno je nemoguće da sad idemo od svakog piksela, to fino selektujem, ali Photoshop je pametan. On ima neke svoje alate koji nam mogu pomoći tome. Kliknete na bilo koji selekcijski tool i gore imate Select and Mask. Ja sam zaboravio vratiti jednu stvar, a to je ukloniti u pozadinu jer nam ona ne dozvoljava da vidimo šta mi zapravo selektujemo ovdje. Ajde, čitaj se, velika je fotografija, tako da treba neko vrijeme da se to obradi. Uglavnom, ja koristim ovaj tool na nekakvim ovim podešavanjima, vi pogledajte. Uzmite ovdje novi layer, vidjet ćete sve zašto. Jednostavno ako prođete ivicama kose i Photoshop će sam da procjeni šta je vaša kosa, a šta je pozadina. Naravno, bitno je da se to nekako razlikuje. Jer, na primjer, ovdje je nebo i ono je totalno bijelo i Photoshop može odlično to da izdvoji. Dok, na primjer, da je smeđa pozadina, imali bismo velik problem, tako da morate paziti, morate imati što veće fotografije, što veću rezoluciju. I ja sam tu napravio selekciju samog sebe i samo ja sam izdvojen, nema ništa. Nije to, kao što rekao, najbolje urađeno, može uvijek bolje, ali ovo je tutorial. Drugi dio bez mene bi trebalo biti ovi nekakvi ovdje čempresi, tako da idemo i njih otprilike nekako selektovati. Ovaj se dio i ne vidi, tako da možemo raditi šta hoćemo. Tu negdje možemo ovako, ovu bazu ovdje. Pa da, ne moramo biti čak toliko ni precizni jer će sve to biti u nekakvom bluru, tako da možemo švarati kako hoćemo, ovako, i kopirat ćemo to, Ctrl+C, Ctrl+V i imamo i taj dio sad samo izdvojen, s tim da ću ja kliknuti sa Ctrl, držeći Ctrl na ovaj layer i otići na ovaj layer i pritisnuti Delete, što će da ukloni mene sa ovog, jednostavno nisam potreban tu. Dalje, treći dio bi trebalo biti samo ovaj ovdje dio, ovaj voćnjak ovdje, pošto on malo iza mene, a definitivno je bliži od ovoga ovdje. Tako da uklonit ćemo ova prva dva layera, skloniti ih i idemo napraviti i njegovu selekciju. Ne mora to, kao što rekao, biti precizno, kasnije ćemo to da bluramo, neće se ni primijetiti. Ova grana tu spada, ovo ovdje drvo, ovo je tam već u pozadini. Ovako i ovako, i Ctrl+C, Ctrl+V i izdvojili smo otprilike i to, s tim da ćemo opet ukloniti prethodna dva sa ovoga, kliknut ćemo i na ovo i izbrisati to. Eto, sad imamo samo taj nekakav treći dio i četvrti dio bi trebao biti dosta lagano, duplicirat ćemo, jednostavno uklonit ćemo sve što smo do sad izdvojili. Tako, i da i sebe da izdvojimo, hop. Ok, mislim da imamo i četvrti dio već sam izdvojen, da. I šta sad radimo? Jednostavno sve nam je podijeljeno na te nekakve layere. Vrlo je bitno da imamo još jednu pozadinu. Zašto? Zato što vidite ove ovdje linijice, da, bitno je da držimo još jedan layer u pozadini. I šta sad radimo? Idemo na primjer na ovaj najzadnji, baš je to gramatički pravilno, idemo na blur i dodamo, ne znam čak fino ni pročitati ovo, ali da, možemo utjecati koliko će to biti blurano. Ja sad kažem, trebate imati taj nekakav osjećaj za dubinu, jednostavno ne možete ovako blurati i očekivati da ljudi pomisle da je to normalna fotografija, ali ovako nekako bilo sasvim ok, tako zadržat ćemo na 7.2 na primjer. Ovaj bi trebao biti malo manje bluran, za ne, ićemo na blur i malo manje ćemo ga blurati, na primjer na 4.8. Idemo na ovaj drugi layer koji je baš iza mene i njega ne bismo trebali previše blurati, ali opet na primjer na 2 nešto zadržimo i ok, sad smo stvorili taj nekakav depth of field efekat. Sad možemo malo i ručno odraditi taj blur, pošto ovi prijelazi neće baš biti najbolji, tako da malo ćemo ivce blurati više, da se ne primijeti taj nekakav isječak. Ovako ćemo i tu, i ovaj tu dio. Ok, prevelika je fotografija, tako da zna biti teško. Ja ću to zapravo smanjiti, na primjer, na Full HD.
čisto da možemo brže raditi, pošto fotka je stvarno ogromna i treba Aramu neko vrijeme da to malo sredi. I sad na primjer na ovom četvrtom, ovo brdo je definitivno dalje od ovog ovdje nekog bivšeg restorana, tako da ćemo i njega blurati. Nebo se ne može ni blurati pošto je već totalno blurano i ovaj ovdje dio na primjer mi se ne sviđa baš, tako da ćemo malo i njega prijeći da se ne vidim. Čekaj, u čemu je tu problem, zašto ona neće da se blura. Možda je na nekom drugom layeru, čekaj da ima, možda je na ovom layeru, nije, možda je na ovom layeru, nije, možda je na ovome, da, na ovom je. Zato sam vam rekao, sačuvajte i ovaj zadnji layer, jer možete ovako fino prijeći ivice i napraviti taj još bolji efekat. Tako da prijećemo sada i njega malo sa blurom. Hajde, dobro, blurali smo to, ajmo sad sebe malo sharpenovat, malo se izoštriti. Pošto mi smo u fokusu, mi smo ovdje najbitniji, mi smo babo ovdje. Treba će nam sharpen tool, strength, nemojte na 100 pošto zna biti malo čudno kad držite ovako. Da vidimo, hoće li zajebat, hoće. Tako da nemojte se igrati sa tim puno, uzmite ne nekih 50-ak. 43 može i jednostavno prijeđite ovako po nekim dijelovima koji bi trebali biti izoštreniji, na primjer kosa je često tako nešto, čelo, ok, možemo i po odjeći i po koži proći, nije problem, jednostavno da sebe izoštrimo što više, kao da smo što više mi u fokusu zapravo. Ovaj dio mogu se malo još blurati, tako nekako, i sada kada smo otprilike napravili to, možemo sve to fino slijepiti. Da, imamo ti neki 5 layera, ajde da uklonimo ovaj i da imamo što smo zapravo napravili. Da, vidite ogromnu razliku u Messengeru. U samom fokusu, jednostavno nismo imali neki profesionalni fotoaparat, ali da, u Photoshopu smo uspjeli napraviti taj jedan fin efekat i po meni ovo djeluje dosta dobro. S tim da bismo mogli još malo blurati ove čemprese, jer šta će nam oni u fokusu. Tako nekako. Dobro, nije to baš ni najbolje odrađeno, uvijek može bolje naravno ako više vremena potrošite, ali ipak ovo je tutorial i da vam pokažem samo nekakve osnove. Dobro, napravili smo DOF, Depth of Field. Druga stvar koju ćemo raditi jeste ekspozura. Imate tu već ekspozuru u kojoj možete podešavati, ali ona je za čitavu fotografiju. Mi ne želimo čitavu fotografiju, mi želimo pojedinačne dijelove, a to su potamnjeni i osvjetljeni dijelovi. Ovo su ti nekakvi shadows, kako to nazivaju, to su tamni dijelovi i njih nemojte previše jer fotografija izgleda sasvim čudno. Tako da mi ćemo dodati otprilike tu negdje. Highlights, njih možemo malo ovako, ali ne želimo definitivno previše jer opet izgleda čudno. Tako da idite u granicama normalne. Mislim da je to sasvim ok. Idemo da uporedimo, jak smo jako malo dotakli, pomjerili one slajdere, napravilo je ogromnu razliku u toj nekakvoj ekspozuri. Vidite koliko je majica sada ima tu nekakvu realniju boju, koliko ovo više je zeleno. Dobro, moje lice je i dalje nekako tamno, ali uvijek imate opciju brightness and contrast uz pomoć koju možete da podešavate koliko želite. Brightness, ja mislim da je ovo ok, kontrast možemo tu negdje zadržati. I opet kad poredimo, ogromna je razlika. Treća stvar koju sam već rekao, a to je color korekcija koju trebamo da odradimo. Jednostavno boje nisu precizne. Ovo je nekako požuto, ovo je nekako precrveno, tako da imamo ovdje opciju color balance uz pomoć koje možemo to da odradimo. I možemo ovo na primjer malo staviti plave, ovdje malo više zelene i ovdje malo žućkaste. I opet malo smo dotakli, ali napravili smo ogromnu razliku. Ne znam da li prije bio ovaj tool, ali sada ima i Selective Color koji je stvarno odličan. Jedan od najboljih stvari koje imate u Photoshopu, gdje možete pojedinačno da utječete na boje. Naprimjer, ovo su crvene i moje lice je tu nekako ispalo crveno. Da bi izgledalo normalno trebalo biti ovako. Magenta, dobro, možemo tu. Tako nekako i idem sada podesiti sve ove boje kako meni odgovaraju da bismo napravili taj nekakav najrealniji efekat. Ovdje imamo te žute i njih možemo korektovati. Ok, popravili smo sve boje i da vidimo šta smo zapravo uradili. Dodali smo taj depth of field, popravili smo malo ekspozuru, popravili smo boje i razlika je stvarno ogromna. Znači ovo je jedna fotografija nastala na običnom telefonu.
i u Photoshopu smo otprilike odradili nekako ovako. Naravno imamo još tu dosta stvari na koje možemo utjecati. Vibrance je dobra stvar, saturacija uz koju možete da još više popravite same boje. Čekaj da vidimo, možda neki fin filter ne bi bio loš na sve ovo. A još jedna stvar koju možete uraditi, na primjer u ovakvim fotografijama, jeste nebo. Kao što rekao već, telefon nije uopšte uhvatio nijedan detalj po pitanju neba, tako da je ono apsolutno bijelo ili već kako je ovdje. Ali možemo uzeti neko drugo nebo i staviti u našu fotografiju. Kako ćemo to uraditi? Nađite neku fotografiju na internetu, Ctrl-C, Ctrl-V, prije toga selektujete sve, sad Ctrl-T namjestite kako želite. Naprimjer, ćete nekako ovako. Da vidimo, pa ovako, smanjit ćemo malo opacity čisto da vidimo šta namještamo. I da, taj dio bi trebao doći negdje tu. Ovako pravilno namjestimo i šta možemo raditi? Možemo primjer napraviti samo selekciju neba. Dobra stvar ovdje jeste ovaj Magic Wand tool. Uz pomoć tolerancije vi namjestite šta želite da selektujete. Samo to kopirate, tako da imamo samo izdvojeno nebo. Uključimo ovo nebo, stavit ćemo opacity na 100% i idemo create clipping mask, tako da se napravi samo maska na tome. I sad kad uključimo imamo otprilike nebo, s tim da ovaj prilaz je jako loš, tako da možemo malo, kako se to kaže, možemo malo izbrisati gdje nam je erase tool, to jest gumica. Opacity ćemo malo smanjiti, čisto ovdje da možemo lijepo ovdje prijeći preko ovih ivica, a da se ne primijeti neka prevelika razlika. To možemo lijepo nagoditi, mislim da je to ok. I ono što još možemo raditi je možda ovaj brightness, to jest opacity smanjiti, čisto da ne bude tako toliko izraženo. Mislim da je ovako ok, tako da sad imamo i nebo i možemo to sve slijepiti sa Ctrl-E. I da, otprilike vidite šta sam ja tu uradio. Mislim da je razlika ono očigledna baš. Imamo taj nekakav fokus, imamo te pravilnije boje, imamo bolju ekspozuru, čak nam se vidi i nebo koje sam usput zaboravio blurati. Da ga bluramo pošto ne bi trebalo da se vidi. To je česta greška koju možete napraviti, ali evo nas u sreću sjetih se. Malo ću više blurati. Ok, pošto ono ne bi trebalo da se vidi, možemo smanjiti još opacity. Hajde sad da ga slijepimo. Ok, mislim, bar meni je ovako u redu, može se tu još preciznije odraditi, još bolje odraditi, ali treba više vremena uložiti. Sad za sad je ovo sasvim ok, možete pokušati neke fazone i vidjeti kako će vaše fotografije ispasti. U svakom slučaju ja se nadam da vam se svidio ovaj tutorial, naravno ako jeste, ostavite taj like i tako pretplatite se na moj kanal. Ako još niste, te pozdrav do nekog sljedećeg videa.